дар варзишгоҳи коллеҷи тиббии ноҳияи Вахш ба муносибати гусели нахустин гурӯҳи ҷавонон ба хизмати ҳарбӣ бо иштироки масъулини мақомоти давлатӣ, фаъолон, даъватшавандаҳо ва волидони онҳо чорабинии бошукӯҳи рӯзи даъватшаванда оғоз гардид. дар рӯзи даъватшаванда субҳу рӯзи ноҳияи Вахш ҷилои самимонаи ватандорӣ дошт. ҷавонони ба ору номус ва ватандӯсти ноҳия ба садои ватан баҳри ҳифзи марзу буми кишвар садоқати бепоёни худро баҳри омодагӣ ва шомилшавӣ ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон нишон доданд ва дар рӯзи якум нақшаи даъвати ҷавонон дар ноҳия пурра иҷро гардид. дар ин рӯзи фарҳбахш ҷавонони ноҳияи Вахш ихтиёран ба комиссарияти ҳарбии ноҳия омада иброз намуданд ки мехоҳанд қарзи шаҳрвандии худро дар назди давлату миллати тоҷик иҷро намоянд. дар заминаи дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ-Раҳмон шароити хизматӣ дар қисмҳои ҳарбӣ ба маротиб беҳтар гардидааст ки ҷавонон бо рӯҳу илҳоми қавӣ хизмати ҳарбиро адо намуда сарбаландона ба назди волидонашон бармегарданд ки ин мояи ифтихору сарфарозии ҳар як падару модар мегардад. ман Ҳалимов Ҳасан сокини ноҳияи Вахш тасмим гирифтам ки ба хизмат равам. پناهی دادارم حسین جان با کمیسریت حربی رفته عریضه خودو نوشتم. حسین جان از این کار خبردار شد. او هم با کمیسریت حربی رفته عریضه خودو نوشت. ما با همراهی دادارم حسین جان با خدمت مادر وطن رفته سر بلندانه خدمت مادر وطن می‌نماییم. ارتش ملی خش اسپار کنیم، بحر امنیت این کشور کنیم. خدمت مادر وطن قرض است به ما. از دل و جان خدمت مادر کنیم. در ادامه تنتنه‌های باشکوهی روزی دعوتشونده در گوشه برای جوانان قوی اراده و باور و ناموس دسترخوان ایدانه از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه وخش آراسته شده بود. تناول غذا، صحبت‌های صمیمی جوانمردان وطندوست سر دسترخوان ایدانه با چهره‌های گرم و پر از مهر این جوانان نشانه از ثبات کامل و وحدت جاویدانی تاجیکستان محبوب است. خدمت به وطن مادر برای هر یک جوانمرد با ننگ و ناموس تاجیکستان قرض شهروندی می باشد. از این رو هر یک جوانمرد باید رسالت خود را در نزد وطن و ملت خویش با خدمت صافدلانه و روحیه جوانمردانه اجرا نماید. حفظ وطن وظیفه مقدس هر یک شهروند کشور عزیزمان می باشد. ما مادران شکرانه از آن میکنیم که در وطن تنج و آرام آباد و پیشرفته زندگانی میکنیم. من یک تن مادر تاجیک توانستم مهر وطن را در دل فرزندانم جای نمایم. عین حال پسرم در ناحیه درواز قرض فرزندی خود را در نزد وطن مادر اجرا کرده ایستاده است. سر من بلند است. چرا که افتخار نکنم فرزندم در خط سرحد بحر آرامی و آسودگی تاجیکستان عزیز خدمت کرده ایستاده است. امروز وقتی ننگ و ناموس است. امروز از هر وقت دیده فرزندانمون بیشتر بهر حفظ سرحد آماده باشند. ضمن سخنرانی راهبریت ناحیه و مقامات قدرتی قید گردید که محض توسط خدمت در قسم‌های حربی جوانان آب می‌یابند و همچون مردان شجاع وطن به کمال می‌رسند و در برابر این دانش و ملکه سیاسی خود را بلند برداشته حفظ مرزبوم و هر یک وجب زمین تاجیکستان عزیز را برای خود شرف و افتخار می‌دانند. ما مادران تاجیکستان فخر از آن می‌نماییم که فرزندان با ننگ و اوری و ناموس به دنیا آورده ایم. یکی از فرزندان من در ناحیه مرغاب ادای خدمت نموده ایستاده است. راهی سفید فرزندان عزیزم، رادمردان تاجیکستان من. یکی از رکن‌های اساسی دولتداری تحکیم استقلالیت و وحدت ملی، صلح و ثبات و عامل پیشرفت و شکوفایی، سازندگی و بنیادکاری این موجودیت قواهای مسلح میباشد. امروزها با افتخار گفته میتوانیم که ارتش ملیمان به طلبات زمان جوابگو بوده، نه تنها در داخل مملکت بلکه بیرون از آن نیز نفوذ و موقع خاصه کسب نموده است. این گواهی از عزم و اراده قوی جوانان باننگ و آر و وطندوست می باشد که بهر حفظ وطن همیشه آماده هستند. خدمت در صف قواهای مسلح برای جوانان مکتب حیات است، زیرا آنها محض در دوره خدمت عسکری امکان دارند که ماهیت مفهوم‌های وطن، دولت و ملت خود را به خوبی درک کرده
сабақи далерию шуҷоат ва садоқат омӯзанд. Адои хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳ на танҳо қарзи муқаддаси фарзандӣ, балки мояи ифтихор ва шарафи бузург буда, хизмати ҳарбӣ ба ҳар як ҷавонмард ҳамчун мактаби ҷасорату матонат, дӯстию рафоқат ва худогоҳию меҳанпарастӣ хизмат мекунад. ман Мусофир Муҳаммад имрӯз ихтиёран ба комиссарияти ҳарбии ноҳияи Вахш омадам ки рафта қарзи фарзандии худро дар назди ватан бо сари баланд адо намоям. хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳ мактаби мардонагӣ, ҷасорӣ, далерӣ ва шуҷоат аст. вақте ки ҷавон хизмат мекунад, нангу номусаш, меҳру муҳаббат ба диёр, оила, ватани азиз зиёд мешавад. ватани моро, сарҳади моро, оромию осудагии давлатамонро агар худи мо муҳофизат накунем, ғайр аз худи мо дигар ҳеҷ кас ҳифз намекунад. мо ҷавонони бонангу ори тоҷик имрӯз бояд барои ватан, барои якпорчагӣ ҳамеша омода бошем ва бо даъвати ватан модар барои ҳифзу марзу буми кишвари азизамон раҳсипор шавем. ман ба овози баланд гуфта метавонам ки ҷавони тоҷик имрӯз бо ғайрат аст, ватандӯст аст ва барои ҳифзи меҳани худ ҳамеша ва дар ҳама ҳолат тайёр буд, ҳаст ва хоҳад монд. дар идомаи чорабинӣ ҳамчунин дигар иштирокдорон аз ҷумла даъватшавандаҳо ва волидони онҳо дар мавзӯи хизмат ба ватан модар андешаронӣ намуда, ҷавононро ба ватандӯстӣ, хештаншиносӣ, садоқатмандӣ ба давлату миллат ҳидоят намуданд. ман додара ҳукмиддин ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ихтиёран шомил шуда фахр аз он менамоям ки ҳамчун ҳимоятгар ва ҷонисори ватани худ ҳастам. дар назди халқу ватани худ ваъда медиҳам ки марзу боми кишвари азизамро содиқона ҳимоят намуда хизмати ҳарбиро бо сари баланд ва сидқи дил адо менамоям. ба ҷавононе ки курсҳои кӯтоҳмуддати ронандагиро хатм намуданд, шаҳодатномаи ронандагӣ тақдим карда шуд. ҷавонони бо азму иродаи ноҳияи Вахш чун дигар ҷавонони Тоҷикистони соҳибистиқлол бо ифтихору сарфарозиҳои зиёд омода будани худро ба хизмати ватан модар баён намуданд. дар ин рӯзи фарҳбахш чанд нафар аз ҳисоби фарзандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, хизматчиёни давлатӣ, кормандони соҳаи маорифу тандурустӣ ва дигарон ба хизмати ватан модар сафарбар карда шуданд. ман ҳамчун шаҳрванди Тоҷикистон имрӯз фахр аз он дорам ки фарзанди худро ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон барои адои хизмати модару ватан сафарбар намуда истодам. ҳар як фарди ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳар як падару модар вазифадор аст, қарздор аст ки фарзанди худро барои хизмати модар ватан, ҳимояи ватан сафарбар намояд. ман хушбахттарин модар ҳастам ки имрӯз фарзанди чоримини ман ба қувваҳои мусаллаҳи ватан бо ихтиёри худ омад. ман ифтихор мекунам. бигзор ҳамаи модарон мисли мо писарони худро ба қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон оварда хизмати ватан модарро ба ҷо оранд. орзу мекунам ки фарзанди ман бо сари баланд хизмати ватан модарро адо карда ба назди мо соқу саломат баргардад. сипас ҳамчун анъанаи миллӣ ва расми хуби модарона ба навазкарон маросими ногазон аз ҷониби модарону гулдухтарон сурат гирифт. қайд кардан ба маврид аст ки маросими кулчагазон хоси сафарбарсозии ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳ ба шумор рафта, модарон нонро то баргаштани сарбоз бо худ нигоҳ медоранд. ман Давронов Абдурахим баъди хадми мактаб ихтиёран ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ба хизмати ҳарбӣ рафтам. хизмати ҳарбӣ вазифаи муқаддаси ҳар як ҷавонмард аст. ҳар як ҷавонмард вазифадор аст ки содиқона хизмати ватанро кунад. мо имрӯз ифтихор аз он мекунем ки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалии Раҳмон ба мо чунин шароитҳо фароҳам овардааст. мо низ ҷавонон ваъда медиҳем ки чунин сарбози шуҷоъ, далер ва нотар шуда Тоҷикистони азизамонро чун гавҳараки чашм нигоҳ медорем. мо фарзандони содиқи ин ватанем, пайрави пешвои миллатем. ҳунармандони бахши фарҳанги ноҳияи Вахш суруду таронаҳои дилнишину ватандӯстонро пешниҳоди аҳли чорабинӣ намуданд ва ҷавонон дар вазъияти хотирмон бо ҳисси баланди ватандӯстӣ, садоқат ба халқу кишвари азизамон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон гусел карда шуданд. мо аскари ватан, болу пари ватан, дорем мо ба сар тоҷи зари ватан,
داره ما بسر تاجی زری وطن داره ما بسر تاجی زری وطن